Nggih, selamat datang kawan-kawan. Niki sambil ngantiang kayaknya lagu Bali aja Pak. Oh gitu ya. Selamat datang niki pemedak tamiu sarang sami. Mungkin tiang nak man giliran nguacen maco cerpen maco satwo oleh suara saking Bali. Niki bos suara saking Bali ngurin tiang niki Pak Supar pang mangen maco sambil ngantiang iki sampun wenten sirokaden niki Rizky Dika. Oh, halo Mok. Nak maco-maco budu-buduan kan Mok. Satwone iki satwa Bali. Satwa Bali 3 oleh tinengah tinggan. Sane kebacang. Sambil ngantosang jam 6 mungkin maro sembahyang niki kengkeng adan kenah nih Supar di jam 6 langsung nak masan sembahyang ureno maca cerpen. Swastiastu, beli yogi. Ampun mau bakti, beli. Niki tiang kal man maco, giliran maco cerpen. Nu kene dompetnya gi. Nu hilang. Gue bakal dompetnya. Kengken sih ngerti kako. Ini sambil ngantosang semeton sarang sami. Tapi cerpen petang seharusnya. Yang petang-petang kene adalah apa? Bas petang jelek masih asaan maca kekawin mana petang-petang asane iki. Mungkin maca cerpen iki apang karena cerpen modern niki berada di antara tradisional, seni tradisional dengan seni modern. Makanya suara saking Bali mungkin lebih ke petang-petang ke sandi kawon. Karena berada di antara genten ngeramang sawo niko apakah lemah apakah petang gitu nak saru niko ampun sastra Bali modern suara saking Bali ki wenten timpal tiang masih uli bangli niki tres. Selamat datang Bapak Saudagar. Sanin nelpon tiang. Niki nak memang napi ada aneh dino galah mabasa Bali niki nggih. Swastiastu beli Sang Nyoman. Swastiastu Pak Tut Sudito. Niki tiang maca cerpen dibantu aja timpal tiang niki topan. Halo semuanya. Pak Peter niki. Pak Peter saking kaca-kicak Papet Teater niki silih tiang dumun tapi ada nih uli kelompok lain karena kelompok tiangnya sibuk-sibuk niki wenten dari saudagar di Bangli niki tres membalik niki
gondrong beli wayan bagus jadi Pak Kangyang niki patut bos yang ada alih-alihan soalnya bang gondrong pang sekan stres nggih napi ada aneh antiang dumun nggih malih 100 penonton sampai 100 penonton niki wawu mulai niki ampun 150 penonton ben kuang ben sekat kan niki kuangin ben sekat pang 600 marau ya pang pesu-pesu lu penonton Swastiastu beli wiro punapi kabar kapal pesiar nggih tiang jagi napi ada aneh maco cerpen bahasa Bali Swastiastu Pak Ellen Kurita nggih salam kenal kelompoknya samrak nggih nggih sambrak dados saudagar makajang nonton dari saudagar juwo saudagar ngadep pot masih timpal tiang jeko dumunan timpal tiang jong ngadep kenten napi ada aneh B siap corona sepi makin ampun ya lebih kene dek lebih ngelung-lungan nike mecukur beli malih kudang sasih wih nyanan kene kan Pak apa ada aneh sudah niki mantan jak magundul Pak yang Pak Yogi harus baca cerpen masih Pak Yogi pang kene masih pang sekan masih ajak Bali ki wenten Agus Sujianto timpal Luli Negarwa wenten Gunarni Nafsyah niki kayaknya nak timpal kenten niki buat pasti Agus niki kenten timpal Basindo niki Gunar niki kayaknya Basindo masih Swastiastu beli mok nggih mangkin niki nggih ampun 100 niki apang tan bas kentan masih kan apang tan bas petang timpal tiang niki wenten kentan masih wenten karya masih nih kok gondrong atas bawah mau ya aman gimanain gini kehidupan Gus hidupin apa timpal tiang wenten karya masih niki ke Jogja wenten pentas masih ini para pan ya Nggih. langsung mantan nggih napi ada aneh langsung mantan niki Swastiastu Wayan Juliana nggih mati ampun nggih niki tiang lakar maca cerpen satwa ya sebenarnya tapi nak tiang nak tenuning niki kengken pembabaan tapi bedane satwa cerpen cerpen pendek satwa bawa nih pokoknya satwa niki nggih satwa Bali oleh inengah tinggan bubunan niki gelah timpal tiang jong maunya direncanakan niki satwa dari nengah tinggan niki untuk pementasan di kaca kicak teater nanti kita tunggu saja niki tiang boleh informasi niki boleh timpal tiang katanya memang sangat seru niki satwa-satwanya karena tapi sangat Swastiastu Pak Putu Supartiko niki bos SSB Maro Kenten nggih langsung nggih Pak Putu nggih tiang napi ada aneh maco langsung nggih maca cerpen jadi satwa Bali kenapa tiang memilih niki karena memang satwa-satwanya cocok untuk
Napi bibih titiang ane sing terlalu ngidang ngomong halus. Nah, niki satuannya sangat merakyat niki. Satuan Nengah Tinggan. Wenten satwa pan berengkak ilacur trucuk kuning ipucung. Ginilah. Napi lah ben nyakwang. Nike. Nah, ini menarik niki. Niki penerbit nih toko buku Indrajaya niki. Oh, Indrajaya niki adalah sebuah toko yang di Singaraja. Sekan tapi Singaraja posing Singaraja yang sana toko buku Indrajaya. Niki biasanya ospek-ospek di Uniksa niko pasti toko niki paling komplit. Napi menyediakan peralatan semuanya kan. Nah bingung tiang adi bisa penerbit di toko buku Indrajaya kan Nengah Tinggal niki gitu. Kan menarik, ternyata tidak hanya tapi ada aneh tidak hanya suka bang ngomong bahasa Bali kok. Ya tidak hanya sibuk pada anak-anak kampus gitu, tapi toko buku Indrajaya niki sangat sangat bagus lah menerbitkan satwa-satwa Nengah Tinggal niki. Salut niki dia toko buku niki toko buku alat tulis niki. Bagus lah. Pangten alat tulis kan terbitin no. Pensil, penghapus, buku masih ngedang terbitin gitu. Kentar lah. Nggih, satwa-satwa Nengah Tinggal niki wenten banyak kenten. Niki sebagai bahan riset kone timpal-timpal di kaca-kicak niko membeli banyak sekali buku. Nah niki yang pilih satwa-satwa Bali yang ketiga kan. Sani nyatwang judulnya satwa pan berengkak niko. Nggih. Nggih, gas subo. Nggih, putus Supartika suksema sampun kenten, sampun ngegongin. 93 nih guys meton 93 nerbitin buku nih. Kumpulan cerita ini kami rencanakan terdiri dari 15 jilid dan diterbitkan oleh toko buku Indrajaya. Oh niki ada Wentan Purwako nih masih memang top niki. Bagus Indrajaya. Nggih. Makin ampun nggih, judulnya Satwa Pan Berengkak gitu. Ada kone tuturan satwa anak loh muani makurenan kenten antos cerpen bahasa Bali karya Bali. Woi tiang nakten wenten kenten ten ngidang nulis cerpen bahasa Bali kang yang nulis dramaan manten. Nggih niki ada wenten masih gurun titiang niki GM wah wenten Wayan Sugiarto sambil mau beli bagan lah ya. Ada kone tuturan satwa anak loh muani makurenan. Niki satuan pan berengkak niki. Mapungkasan pang berengkak teken men berengkak. Sekan berengkak kenene su. Apa ada nih cara bacanya? Kacerita loh muani lacut pesan ngelapi anak 6 diri loh muani masih. Ani muani madan ibedil, itembak, ipedang muah i amuk. Oh, pokoknya sangat Bali sekali kan namanya. Sangat kearifan lokal lah. Bedil, tumbak, pedang, amuk. Ani luh dadua madan ni tai teken ni encah kenten. Oh, niki lebih kearifan lokal niki. Ada nih, mungkin tenwenten okoko sani medui adan kenten. Yan buat pan berengkak jelema kiul lengit merekak tur tusing demen ngarap gegayen. Makejang bebanjarane sing pati yang teken solah nih. Gegayen pan berengkak pasemengan maroninjak saput subo magedi nganggur ke banjar-banjar matuakan. Sambil angon nutur ane moka-moka. Tuturnya ada so makejang puyung tur sing ngenang dewek lacur. Entu karena ia keadaanin pan berengkak teken bebanjarane di desane entu. Yan tonden peteng tur tonden punya tusing pesan ia bisa mulih. Yan ia ngatuju ngelah pipis bana ngamoka
Sing pesan ya nyak mang somahe. Gerat jak gerat jak ting sege amaho padidiana. Nan. Yanane lo tuaro man ngalih gegaen tulusan makejang makente. Yen buat ane lo muah pianak nih makejang pada anteng-anteng ngalih gegaen. Tahu pesan ya teken dewek lacur. Pianak nih makejang katiman ya nu pada cerik suba paturu seleg ngalih gai. Yen ngatuju masan padi kuning, iya nanggap upah mapuah dicarike. Di masan manyine iya ajak ke makejang pada maderep muah memunuh. Yen ngatuju tusing masan padi kuning, makejang pada ngalih gae nanggap upah ulian ulihan mejalan. Cendak makejang pianak nih antang-antang pesan. Sing milihin gegaen tur medar pada dacin. Entuk rano mekelo yo sayan bisa munduhang pegawai tur tusing sangat kewah teken pengupa jiwa. Padang teken ane suba-suba. Kacerita sedak dina anu nuju peteng nuju pada suba teko uli ngalih gai. Mara pada metek-tegan kaget teko pan berengkak. Uli matuakan tur medulurin punya geranyah geronyoh lantas medam di ampik nih ditu lantas ane loh sebet pesan teken ane muani tur lantas nguel pan men berengkak Swastiastu niki aktivis Basa Bali beli Weda Sanjaya Pak Pawana Sukte. Swastiastu, halo Pak Heridin. Ini baca bahasa Bali, Pak. Ya, geranyah geronyoh. Nah, memene terus men berengkah terus ngomong ngopak ngajak pan berengkak. Dong pang berengkak angop pesan je icang teken solah caine. Beg megedi semengan teka petang jak sing kenyal cai nongkak di desan anake sing betak-betak cai ngamah tuak sambilang nutur muka-muka. Opak cang cai nih. Ada. Sing pesan cai ngasen dewek lacur bikasem buka anak sugih tuara kuang apa-apa. Sing ngedalem saking kiwasin sebang timpale ane tuturin cai icang katimun luwo kimut iceng ngenot semitan timpal-timpal caine ane tuturin cai makejang pagadasem madingahan tutur caine makejang mokas laisan icang apang mutusin ngenot buina cai ising pesan bisa ngedalam teken pianak det jet icang tuliho wires subet ua patut icang ngaligai entuk pianak caine cerik-cerik salahan enu kebat-kebat pabane makejang nyakitin dewek ngaligai magedi semengan teka peteng ngaliang kekecer apang ada pantat cai apang ada anggon cai matuakan di rurunge dong pi perirang cai tadi anak muani adipan ngama dakin liman pianak somah dogenan salinin je bikas ane keto goban sing dadi bahan nyalinin saking je cai tumitisin pitara ane dientip kawahe jenenge cendak liu pesan munyin ane loh ngewelang ane muani lantas mesaut pan berengkak. Beh, aing lian munya ini ngulang awake kanti bek-bekan kuping awake medingan munyinya ini. Bek-bekan. Nanging awake sing je pedih karena awake mepetengin dogen mulai apang depetang awake nyai sangat nyebetang buat solah awake kini. Masa nyai tu ada tahu kubani melenan kayang kenehe masih melenan nyai demen ngalih gae kenehe masih melenan nyai demen ngalih gae awake demen metuakan yen ajak makejang nyai demen ngalih gae awake demen metuakan nyai demen ngalih gae nyai demen ngalih gae awake demen metuakan yen ajak makejang ngalih gae nyen katunden metuakan yen ajak makejang medagang
Nyen katunden Yen ajak makejang ale gae nyen ketunen metuakan. yen aja makejang alegay, nyen katunden metuakan. Yen ajak makejang medagang nyen ketunen melanin. Yen ajak makejang medagang, nyen katunden melanin. Melanin. Subaya nyai ngai gaya ajak cening, buen nyen awake tunden apang bareng aleh gae. Sing manggah ide sang yang widi. Kebaos idewe beslobo. Kepaos idewek bas lobo. Maro kone kitu. Munyin animuani. Lantas Purno bana kone kenahne aniluh. Tur kedek pekrikik aja ke pianakne makejang. Suba kone suut ngomong lantas pan berengkak pulas ngerok. Aniluh aja ke pianakne makejang masih pulas ngerok. Ada luh aja ke pianak nih masih aniluh aja ke pianak nih masih pules ban kenyel nih kaliwat. Buin manine nuruput subo pada bangun nyakan. Sud nyakan muah medar lantas pada luas ngalih gai. Nah gelisang satwo kacerita pan berengkak ngajakin timpal-timpal nih makumpulan metuakan jumah gelah nih tur kenaino peturunan pada nyamas lakar anggono meli celeng wah tuak kone subo kone pada ingkup tur subo pada mayah peturunan lantas ia mulih morahan teken aniluh men ceninge buin mani awak lakar dini metuakan ajak timpal-timpale Nyai ajak icening pada makejang denyen luas medagang jumah begarapan nyakan muah ngelebengin beceleng. Oh, mesaut anilu. Icang singnya apa nyen lakar mereren medang. Icang singnya apa nyen lakar mereren medagang. Ngengken nyen icang buang ngalih gegaen lakar ngayahin anak metuakan. Mesaut animuani. Daja nyai kitu awake sing jebuat metuakan dogen awak mekenah negarang karirihan awake ngalih amah ulian yo toh apang sing mesuang peluh buen mani pedasin karirihan awake sinah lakar mepikulih gede kitu munyene pan berengkak ngalalumuh kuranane dening aniluh kubungut teken pikulih gede lantas nyak kuni ia mereren medagang itu. Nah kacerita buin manine nu ruput kuni suba makejang pada bangun ada nyakan ngeracik baso ada nyuang yeh ada ngebat pan berengkan teko kone ngabot tua agoci suba kone kitu suba ngantiang lebeng ebatan becelenge lantas teko kone timpal-timpalnya pada makejang ada ajako daso suba kone pada degak diampike lantas mekaukan kone pan berengkak memene ni tamyune suba makejang teko Kengken suba lubang pada makejang. Suba gitu kuni pesaut aniluh. Lantas pan berengkan buin kuni makauan. Cening tai sangyang tamu cening tai sagyang tamyune encah isin cekele. Wireh tamyune makejang. Tusing nawang adan pan berengkake gitu. Kadeno dewek nih lakar bangon nartai muah nginem encah awanan makejang tusing nawang adan panak nih pan berengkak nih gitu ni tai aja ni encah kaden dewek nih lakar bangon nartai muah nginem encah awanan makejang bangun kiri-kiri langkar mulih tanpa semodana. Lantas ngomong pan berengkak, ini kengken pada nyamannya dari menggedi. Antiang malu buena ke Jepang doen. Nu sagyango nih.
Mesaut tamiune makejang, ai cang buang matuakan. Lantas pesuan kuni tamiune makejang. Mara nekat di kori patengahane. Lantas buin pambrengkak makaukan. Cening, cening, bedel, tombak, pedang, amuk, tuk-tuk tamiune ngalang gitu. Maro kuni dingohan teken tamiune munyin pan brengkak gitu. Jek lantas makejang kuni pada ngang sarang melai patiantep. Kadeno dewek ni lakar bedelo, kadeno tumbako, pedango, muah amuko. Suba kuni gitu, suba kuni joh tamiune makejang, lantas masuak kuni pan brengkak. Muh jani gantine idewek betel ngamah be nginem tuak. Lantas ngomong kuni ia teken aniluh muah teken pianak nih. Muah teken pianak nih. Muah teken pianak nih. Memene cening ngajak makejang jani waregang ibane narbe. Lamun ada si sandar kemo adep diwang ditenten jani tumben awake matresna teken nyai muah teken icening pada makejang. Lantas medar kuni pan brengkak aja ko pianak somahne kanti betekan tur punyah minum tuak. Sisane lantas adepo di tenteno man kuni medagang aji telung tali. Timpal-timpale mana yaban dogen teken tuyuh melai pati atep. Misi buka sasongane buwong cepak tulus cegem puput. Nggih. Nika mantan nggih. Ampun tamat niki. Napi ada aneh. Satuane nika mantan. Nggih, suksema niki sampun tetep sadio ningalin titiang niki maco cerpen niki luwung-luwung niki tiang masih wawu melajah kidik-kidik bisa kidik-kidik mantan akeh-akeh nih nyanan duin lanturang. Maco nggih Pak Supartika suksema niki Suara Saking Bali sampun membuat program membaca cerpen yang tentunya membuat Irago lebih dekat kemudian dengan sastra Bali genten. Subuh cai kok jak mare tinggal siaran ulang nih. Nggih, semoga terus dimantapkan, ditumbuh kembangkan programnya niko. Suksema Pak Topan. Niki Pak Topan sampun ke Jogja niki. Wis sing idang ben beli. Oke, wah boh ngalih alih-alihane. Nanti bisa dikentenang napi adane didiskusikan napi kata nih kacau, napi kata nih sing kacau. Nggih, nika mantan tiang puputang nggih. Suksema Suara Saking Bali Supartika kawan-kawan aktivis sastrawan Bali Kaca Kicak juga Papet Teater yang sudah memberikan niki satwa-satwa Bali nengah tinggan sarang toko buku Indrajaya suksema nggih nika manten tiang puput antuk para masanti Om Santi Om nggih.